be we are say mechini eye me nwanwa se nipa bi ti wi ase no mo se ye de asomdue abo omudua omumpa asomdue de ehia o enti se okoto no obi ma obi ana wonya bia aya appreciate neko ene de Kwadwosibo adani Yona meboa ye yi no efli sheep mo ene Kwadwosibo na seda enie meboa etore bia me kaya na menu me ho Abuja for mama ngige osi wonu no ho yes just odwene ho ba bia wonti ase na ebi mu wo mpe eye peace omo mpa asomdwe kra na otimu sensem wa kan na order to esofu pani because wa be di kan ba be chichim se sofu pani ana akohwehye nkofo bi achi se omo mbra medi ono ngige ene eye ne nua bema Kwadwosibo na tina atem na abusua enya asem ketwa ensem mama ngige abebro so after say he odedu eba bonten ebe reply omo pe eye allegations bi ama migege mo eye edefan ho eno so ana mama migege asaba bontin bi mo no so ababetutu bi na wa drop secrets ede afa eye osofu pani he de do chese edu bechi omo mka ka honi na no expose de wa expose omo biye pa enyasam keto abusua mesrew send dim obemia subscribe button no so na obemia eye na ewon channel like video no so na bibia enye kama pa yes Ensamene de abusua yi na enim de ekọ ewo eye social media no so yes. Na de akwakoye ne se maami ngege mo ana ate so muchima omo de omo pepis nanso eye sofu pani on pepis nti wa hyeda akohye nkrofo bi achi se nkrofo no emesori tia omo ono na eye maami ngege ene eye ni nwa be Kwadwosibo je so mo ba no medi o matama na omo yes omo retaliate pe na akwakoye sa se ombese ekoloku bibiti sa so mo hyeda ebu eye pani no animtia wati ase but oma hwa still na de ekoso na ekoso ena pe audios bi omo so mo nsa kan no omo hunu se eye sofu pani no ena akohye sankofo ye chi a chese o hye omo kutupa so mo mbra no mo be disrespect ono maami ngige ene eye Kwadwosibo na fe de ame omo ma chese enu ano chese edidi atampas chese Kwadwosibo be di eye sofu pani wo su be mpa atem no abusua na ano odin chese idiot na otutu bi edemane no na ano odin papa na ochirima nkrofo yerenom ana chese na asore dem wasom lai na koteden so aduro de onfandi agorokra ukọ na akọpe bi ato na ashort a omuchirima na ese ukọ eye sofu pani fia okwa obetumi ama obi kama na de akwakosepesepe ho because ya say adwuma odia no abusua enne maami ngege so aba abonte after say he dey do eba abonte ebe chechensim ekwan fa so maami ngege ene eye ohusu bempamu ntokwayi na start ye wa cheche bibia mu ema chese allegations bi maami ngege ekan ye ede to omo so say eye he dey do ene eye chese osofu pani no empenatwi bi omo twe no ama eye hodadu krampo ni kunu eja no wabechim se no kure bi anim ama chese otutu bi so edemane maami ngege ene natina eno reply na busua maami ngege ede eba no na chese ochirema ship bi chese omuchima Kwadwosibo etimu bi omayi na to nchen no ship no driver ni mate no nkrofo yerenom ana masam lai we bo wi ana wi abeto aso abusua ode yenti maami ngege nsem no se blay baye wa me pa na acha wanko blay ya me pa na acha anko Kwadwosibo no na mi hu se mi nua nkranzani se bibi kutano a me ye encourage no enya me papa o onipa mi ni baabi onye mabusua ni hwe pena na mo nkaya de sa modani akokọ mu didi wi anam de manu atwitwi from say Kaish. Onipa ne mo nante. Mo amose mo ne nipa nante bi mu. Mo nipa ne so ne mo nante bi mu. Untimi manipa ni nya hoto. Ade achi akutia nam Kosongo, ade asa akutia nam Beni, ade achi akutia nam ha, akutia attended disrespect. Kutia so ni mniura. Sa na oblane she enkofu achi. Okwa akase
okwa chire sei okwa kan sei okwa abusa ne sei sa ye wia no masa record omo sunsuna eti mumubi mumpa asundwe se obi pa atumi ade na busua abeto chacha sacrifices say mo anyi na ye mo na boni aye na mudi yi no a still also on kasa still operation ubedidi ye papa atem eti awose ye wo so ye pinium ye bo wakutia sa kopim se ubedidi o papa atem na uye nyanzani unye jimifua nanka yesi yenunu obi ama abada ho odi aboyetrim yenunu no unsa mo ye jimifua bebre ena mo enkwasiafo bi ne jimifua bi hyemochi eti wo mo nsan kenya nsasamo nkyere mo se yenim se wo ye nipa bonini ubedidi ye papa atemti ye bepusu akopum se ubedidi ye papa atem. That this makes sense to some of you. Ade chi ekutia sa shape ben na mo ka ho asem shape ben ena masesa enkofo enenenfo agum masesa eye nkranza yona ene na chiri dom de agu shape ni mu a enti mo pesa mo kire se shape no mo yi emu nipa nyina afri shape ni mu e wo se shape de mo yi nipa ni nyina afri mu shape de he na mo ka ho asem no shape de he shape na obi hunu se utimu a na ohu abatan no sa shape no na mo ken shape na entokwa atutura sem mafia job ayemu ma shape na ye bo kotedin aduro wo mu no don come yo kotedin aduro wa ho sa shape no na mo kan wasem no shape na atutufo ne ajantrafo akoronfo ahyawofo awudifo ye mafia job shape na ye suma ma se wo mo enko seti mema app no mo ntwetwetwo mo naked pictures ne enfa megu o mo ni mase ye sa shape fo no na mo kan wasem ma le suma mo na sem kranza yo na de onyame ne kasa kire no e na wantie nyame ne e na obefro sa shape no adwuma na nkranza yo na onyankopon de ne ye ene adwuma nkranza yo na onyankopon suma no se won konko ye se adwuma no a oya asoden ehunu se shape no eye hyen ode ho hyen ebefro shape no oba ya wo hunu se tutu aye shape ni mu ma ewudie yansuma nipa ne enkotu nkofo nsono hia me wa ha yansuma nipa ne enfa tuo enko buru nipa adwuma hyehye mafia job oba ya no no ahwe shape no ohun se jantra ni tutu shape aye bokote dindin aduro shape aye ton condoms wo mu shape anyinsen yiguo ene nkofo yi no madidie ene nyinsen yiguo ne adwaman ya hyehye ni mu ma ono aba ye nyoma wo ene ono aka se sa shape we de on sem fata obehuri afri shape ni mu enye ma enkranza yona se obehuri afri shape ni mu akoto yona ekoto eye ye friend saying densu eyem amana fe na kwakoto nenewi me say eyema enkranza yona eye ema enkranza yona sa shape a adwamambo jantra tutu adidie ashawofo ayemu ma entro konkonsa adwuma hyehye atro aya ship ni mu ma enye man kranza yona so obehuri afiri sa ship ni mu akoto bonsu ye mama na fe na akoto ba bia nyankopon pese eho no belong so to onko no akoto ani nyame dwuma so we ship mu so do mangomura pa me say bia biom se mo simu ni makutia bo na mo manipa ho nto nipa na nipa tene ba bi no odwene ne ho na mo se mo de be ye kutia bo a
Ekutia biye ni mni wura. Ekutia. Me se ati ebe. Enso ene ekutia bo etia. Eni ebube. Entokwampe mumpa asumdue. Yedi asumdue abomudua. Yedi asumdue abomudua. Kotiante. Se shape no ena ye shape ena ye yi ni pa free mu. Omo amoyi wo ma free mu nyina no they don't deserve shape ni mu. Shape wa ye bokote din don come eduro e wo sa shape ni mu. Shape wa mate anyanyem shape ni mu members nyina na o ma yi atuogo nyinsen yi tuogo shape. Shape wa mate a wo te shape ni mu. E me wo shape ni mu. Woni wo mu nyina anyanyem wo eyi atuaguo shape wa ya set square queen for lie shape wa atutu fo ni ajantra atrofo ne ntokwapefo omo mpasundue ahye shape ni mu ma eti ye da solena shape ni gege moyi mefri shape ni mu a moyi wo hema se da afri mu moyi ye friend say Josephine afri mu moyi ye friend say mumu body no Wama na egu shape ni mu a ye free shape ni mu ena ne ma course wo shape ni mu mumu bo ya da so dia shape wa atro aye mu ma nyinse yitugwa ye mu ma shape wa mate ya wa ye shape ni mate aye dey watimi anyim obi ba nya ne ho ade ene na wo ntafo mienu kai asa kwanyim obi ba onko yintumu a na nipa kro ne se ye kotwa scan nkra ne ye ntafo etimi nkonko yintungu shape wa atapapa na ye shape ni mate Kaish, atija. Shape. Nyinse yintugo shape. Eno na muyi nkranza yona everywhere. Na mama nka se binchira mo. Nkranza yona. Ebra no wo shape ni mu no. Enya mo fede se ne mo nkasa mo tia bontin hu se shi ni shape ni mu. Shape no unye dwaman boni a obetna shape ni mu abeda ni dwamanfo. Umpe nkrofo yire no madidi a obetna shape ni mu abekwa akodi nkrofo yire. Umpem trocha uni ewu seti nkrofo trap fa mafia job ni nkofo a ship no nya tena mu a sa suban no wo be fa no wo ship ni mu enya mo fede on enya mo ni ewudi ni sa ship no sa ye ship papa enkenenka wa dance na motia bontin di say enkranza yona ebe tena ship ni mu no wakodi obiyere egu na wade shape wa obi befra ye bokote din aduro ewo mu mon san fede kote din ni aduro no shape wa dwamanbofo mate ni driver nyina ye dwaman mate ni driver atutu no ma sa wo mo line shape wa mate ene ni driver eye wudifo atrofo konkonsafo shape ni mate ene ne driver nyina edi nkofo yere na de ono no o twam a wo hunu se shape no esi wo hyenhyen kwa shape no mo gugu mu ni bi no abrabo papa ben ebi adane bodamfo German pete ne nam bola so esesa konko ato aduane adi shape wa wugura mu a na wabrabo agija na wani monyam so akata shape we ya shape be mampuka shape shape mampuka shape wa yeton kotidin di ye bo kotidin di don komi shape eno na se enkranza yona moyi enkranza yona efrimo enkranza yona ba shape ni mo no ohwese no ofu se shape no bibi papa wo mu ofuri se nyansafo obi gu shape ni mu ofuri se nyamisuro fo obi egu shape ni mu obaye obehu se atrofo ewudifo adwumahyehyefo kwasiampafo atutufo ne ajantrafo akonkonsafo abortionfo eye mate omo ene nkofo manyenyem ema omu sika ekoyi guo ship obetena mu a yetimi di obi ene ne maame nyina wo ship ni mu enyim baako ekoyi nyinse tuguo we ya ship fo ship bin ship ta kotiante ena yeyi wo mu free ship ni mu se be ya ship ni mu be ye ma etutufo na amasa wo mu lai wo ship ni mu no munyi wo mu nsuo ni mu e ma densumfa wo mu munyi abortion adwuma ni nsuo ni mu
mudi obi na mudi ne baka ho no kane ankaba shape munyi kane ankaba shape no subane gu shape ni mu no munyi ngu fom na shape ni munye ha na wono no enkranza yona ono asodin ti nyame ne kasa kire se sa shape we se musuo nka na akodi akire musuo nka na akoforo shape no a onko heaven eno ye nyankopon aso asodin eno no ahwe se ne adwamambofo shape aye bokote din aduro donkomi wo mu de se ne wo hwe se ne shape ne te eno no ahuri shape ehuri free shape ni mu no sivo eno koto yona yona komene ne to ne yem me se yona omene me se densuna ombeni yona to ne yem ekofe ne to ne nawi ekofe no ede ne to asase konkono so no me se densune so wo mfaso eso aba mfaso huri na mbeka wentia enye obi na yi nkranza nkranza yona o enye obi na yi nkranza yona mu pie fra bontene mu etimi ameka ne mapapa bia se nkranza yona pie fri ye no onya adwene sachera sempo odi obi twa setema ojai twa setem di opentokompa ofri efri ship ni mu no ojai ntokwape enya mo frede wa mani mu asem se ship wa obi be fro ye watimi a capture suban na driver ni mate didi nkofo yere pam nkofo esen nkofo awade awale sey ship awale sey ship yi say tuguo ship monfele enkomanum mo amutimi abedi adanse ye se sa ship no nkranza yona ebe fro ship no wansua bibi papa bia adwaman moma ne kote din aduro toy eti adwamabo sunsum eto ne so ebo otimi di obi yire etimi se na wade monka momma testimony momma testimony ai shape kote enkote ena shape me say ebube eni atebe ena masumdwe mpa mompra asumdwe o momple asumdwe o momple asumdwe shape wa yeden tokwa ene petrend we ya shape papa we ya shape papa nyinsen yitu ai shemuma shape wa threaten ashemuma shape wa yasi cafe na mintu nsunu mu abonten we ya shape e jantrafo ne 224 atrofo ewudifo shape nene sa wo shape we mo yiye gunsuo mu a se bonsu emene yen a enye mayen se bonsu be mene yen ato ne yem chance ye bekoso watena e jantrafo ne 224 nyinsen yiguofo awale sayefo shape atrofo e shape ni mo abushafo me say chance bia adie bia mo de beton framam ekotie bia mo bebo bia no ye be ma mo air to air into hot chocolate for this morning momfana mo konkodi na sa ship we de yona ofli sa ship we mu a omfli ship bia mu ship wa emu nipa ni bi adane ball aso jama board aso botanfo jama ball aso pete esesa lomi pentoa mama pop pentoa oba abesi adane pentoa bibi papa worship ni mu a enko oba abesi ati Germany enam jama ball aso sesa pentoa sesa alomi sesa bottles ansan wedidi mon play asumdwe na sana ye too late amam so abuzia mami gege o se asumdwe ne de ho omo ba na omo ya madwen se omo beji atum na obia enya the peace of mind
do my ready nanso so man gyan tumpa de a gina ye because see no many esia bre no enu bi ana ogusu a ode expose yi ebeba bobontin na ochima na say so for penny or we obi yere ene ne ba what I say or we mami penimu ene ne ba abum ma che se ba kokora mpofa nyi sen ensem de ase ma te da o na meti no social media ya so minim ni ba kwa na wo me we afi ana ngege so asaba be si so nti yampa na question so abusuan eno ana yakokuti a che se wo chirima mate ni no ene ne driver na se ma ne de chese o master o like see o mo wi o mo left and right na chese watutu bi so e de ama aye hill de do abusua betumi a kire wadwen e comment section no mama gigi short one we o de aba no ana yawa biti e de ana yabebo e de a kire mo no o se eye sofu panim o ye widini otimi ehye that na se e plan against nkrofobia na chese mo kotutu nkrofo sunu ni na ho ne de mama nya abotransa me de besi ha why mesho say ni dim obi mi subscribe button no no mi ado na e won channel like video no so na bibia enye kama ba ma mingege oni kojosibo o ma hiti party wow de won beba no kai hu se o su bempa ana ebe pay the price.